Hallelujah. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyabingelela kumpostoli kumampostoli angekho kubafundisi bonke balakhaya ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Kumfundisi babethemba ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Kuningi bazalwane lengakusho kodwa I'll be straight to the point. Ngafika la khaya ngasinje. Ngafika la khaya ngasinje. Angeke ngubalele eminyaka ukuthi ngophi. Kwathi wona lo mnyaka lo emva kokudosa amatima. Isikole ngicedzile ufundzile ma qualification unawo kodwa umsebenzi idolo lo. Kwathi ngoFebruary ngafaka iapplication ngo March before end of March bangifonela bathi interview mhla ka 5 lenyanga le. Ngathi ngiyaya ku interview sabang 8 livalo belikhona lona kodwa ngikhonile bazalwane out of le 8 le post beyifuna 2 out of le 8 ngaphuma number 2. Lobunya futhi fakazi bazalwane that's why ngithi kuningi kakhulu kwangathi lo mnyaka lo umprofeti waNkulunkulu njengoba simnyaka wetimanga kumnyaka wetimanga vele ekhaya ngihlala nababe baba kakholwa maka kakholwa kuthi umfana wami somdzala dakhele ikamero lapha ngidawula khangani ngingasebenzi kwavala umhlabelelo uthi ngiyamethemba owafe Calvary ngikhuluma nje impostoli ikamero liphelile ngaphuma ngikhiye ngakhela ikamero ngasebenzi ngithi ngiyazama nje angidlale nako lokwendiza uNkulunkulu amuhle uNkulunkulu amuhle uNkulunkulu amuhle uNkulunkulu amuhle impostoli ngoba ngaqala imunda ngisho uNkulunkulu amuhle ngayibamba 10 block egameni lika Jesu ngoba kuphela kwelikamero so ngidocinisa nawe lo sithi indatendeke into tendeka la ekhaya thatha kimi ngafika ngayigcoki lesudi le kodwa manje wabo sengimuhle njani ligcobo